clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule nizan lama inke result ngai nom tak sei tura no la Merseyside derby boruak tang takte tin UEFA Champions League angchi te po a result sei tura ma tin football thuleng te po thira ngai thla ho na hun in nei donang o tun tum chu sei tak ngin nizan zan lai pet lama Merseyside derby game boruak tang tak mai atang hian bul tran don taila thaume nizana inkhel munom taka hian mol nei tu Everton lam hian goal shot trum som an neia mikhol team Liverpool hian goal shot trum ruk an nei ve bok ball possession lama Liverpool an chung nung zoka 64% ani la yin Everton lam hi 36% ani thonga in pass dikonga po Liverpool an chung nung zoka goal khung kongai ro anin tluklanga point lot so konga po anin tluklang ta chi anne Goodison pa ka inkhela hian goal kan hmuma khop maya beiselo tak mayin mol nei tu Everton lamin goal an khung masa zoka minute som pakhat na leka hladeu taka train free kick Everton lam hian an hlo chuaka Liverpool tlar nunga an center back ding patni Konate le Virgil van Dijk te insiam rem mayin Jared Brandwhite chan free kick hi achui thut maya through ball te po a ang zok ma hemi ball kal hi beto chan thatak main atlan lu puya ti boy tu omang lawin sikhat faya ma an shroina goal beto hian a khung ma se Liverpool team lam anin siam rem ma khop maya goal lu no rei lo te minute som paruk na Mohamed Salah ball thon lu thade umai chu McAllister chon gola thatak main atau lu ta an sipur rei lo te a asut vele game borok anung chau nga la an ride rep ani ber mai first half a goal dang alu bel lova goal khat ve in paying Goodison pa ka hian an train second half a po hian game atang le pe khop maya golero kan mutamai lo thunga Liverpool van nei ta zokin minute som sari pathum na Curtis Johnson gola a shot ball kal let le chu Mohamed Salah chon thatak main alo finish goal ni goal khatin Liverpool hian ma an shoi Liverpool team hi chak mai tura ngai te po an ni manna ma se David Moyes naw te hi an beidong du big lova minute som ko na thleng hian Liverpool hian goal ni goal khatin ma an la shroya chak ngei tura ngai te po an ni man ma se Everton team lam an beidong du lova an thora po sengin minute som ko paret additional time ma iro ekbunama goal cross chu Tarkowski chon moi tak main alo volley goal la Everton center back hianin center forward tiamoin goal ro pui aron khonga an sipur asu zona goal ani vele chi bok hemi nuwa hian goal dang alu bel zui talova inkhel atop zui bok inkhel atop nuwa hianin game borok ala tang chau maya Everton midfielder poimo dokure chu Liverpool ran tu telama atlan phain ati ella hei hi Liverpool player poimo Curtis Johnson alo move chat maya tlanlet phain dokure hi avanam vele sok maya Merseyside derby atumdang kan lo muto ang kha kan muzuya anin sual de loi ani ber mai boina azo no hen Liverpool player Curtis Jones le dokure te hi red card pek an ni zuita anne tihian team pani te goal ni ve in pe hian anin ne tok zui bok table thar bera po Liverpool team hi kelsom ni palia point somnga pasarinen achung bera anom chun zom zela an noya Arsenal a in point kwa san fal theina hun tha an nei an bo pela Arsenal nena anin kar hi point sari chau ani zuita anne Everton team lampo pumoi te noya anin siam tha chau zela kelsom ni palia point som ni pasari ne som pangana anin suan chawa an game khel nong palia trumthum chakin trum kha draw result an neya pumoi te noya har tharna an chang chau zel UEFA Champions League lama lu chho vele ta illa nizana inkhela beiselo result atir bera kan munga la Belgium club ruk lam chuan Italian Serie A club season kalmeka chetra mai Atalanta chu goal ni goal khatin anlo ne he inkhela he minute som pangana club Brutstan Ferran chon ma an throina goal a khunga Atalanta tan minute somli pakhat na pasalit chon an sipur asut velea hemi nuwa hian Atalanta team lam hian natakin an nor leta club Bruts lam point an nor zui vesel bok
minute som ko chhongin goal dang alu bel lova minute som ko palina club roots lam hian penalty an hlo chuaka penalty hi Gustav Nilsson chong gola achan tira beisailo zok club roots lam hian first leg ka goal ni goal khatin Italian Serie lama che tha mai Atalanta hi an lo ne ta an ne second leg khele turatan an din mun an siam rem bok German Bundesliga te bulama shroimek to Bayern Munich lampoin ne na hlutak an changa an king puimol nei to Scottish League champion lai Celtic chu goal ni goal khatin an ne Celtic pa ka inkhela hian farsa fun top marset minute somli pangana Bayern Munich tan Michael Olise chuan ma an shroine goal akhunga second half an tran deuh chautin minute somli pakwana Hurricane chon Bayern Munich tana an goal ni na akhung le Celtic lim lam hian in natakin an norlet vele ngala an thora po singin minute som sari pakwana daizan meda chon an sipur aron su thena goal dang lu bel lovin mikol tim Bayern lam hian goal ni goal khatin ne na han chang zuita an ne second leg hi Bayern Munich Stadium Allianz Arena khel ani don na next round lut ngai turangai an ni sui bok Portuguese League club Benfica lam point ne na an changa an king puimol nei to France League 1 club Monaco chu sikhat fain an ne he in khela hin mol nei to Monaco hian goal shot tumruk an nei ya mikhwal team Benfica lam hian goal shot tum somni pathum an nei thung in khel pum pui thlira po Benfica lam an chung nung zoka achak phu zok an chak tila kan sei sol tam lavin arinom he in khela goal ma saber hi minute somli pariat na Benfica tan an forward Pavlidis sa goal khung at niya hemi nuwa goal dang alu bel lova Monaco player Al-Musrati chu red card mang no cho aniboka thil thleng dang lam ero aum to lova mikhol team Benfica lam hian sikhat fain ne na an chang zuita anni lampo second leg khel turatan an din mun athato khop maya an homa an khel to don bok nen next round lut ngei turangai anni in khel danga beiselo result kan mule tabuka Dutch club Feyenoord lam chon an king pui an mikhol AC Milan chu sikhat fain an lo ne he in khela hian mol nei to Feyenoord lam hian goal shot tum som pakhat an nei ya Milan lam hian goal shot tum som pahni nei thongin in khel pum pui thira po Milan lam an thazoka Feyenoord lam ero awan nei zoka an tang ta thung he in khela hian goal kan huma khop maya in khel an tran chautin minute thum neleka Feyenoord team tan Igor Pigzau chon ma an shroine goal aron khunga hemi nu hian team pahni te innor ton le viewma se goal dang alu bel zui talawa mol nei to Feyenoord lam hian AC Milan hi sikhat fa hian an lo ne zuita anni second leg hi San Siro AC Milan Stadium a khel ani le donna game borok atang hle turangai anni tikhan UEFA Champions League playoff first leg big chu zo fel anita second leg in nal te hi tun thlani som pariat le ni som pakwa te hian nei chun zom ani le ang heng ho ba kain zanin dar som pat le minute som panga atangin UEFA Europa League le UEFA Europa Conference League playoff first leg te khel ani vele don bok in khe result le fixer lam kal san taila football thulenga lut chau vele donong o Tuntum chu English Premier League club Arsenal team midfielder Declan Rice sa thu soi tang hen bul tran don ta ila Declan Rice son tun hai khan media ten ankom na kumin season a hen Premier League no moi enjoy theng em tia an zona chu changin Declan Rice son in zona hi thil lomom tak ani ya kan malam hun hi a eng lein ka sia Premier League choi thei tur hen kan in ring tok hle ha Liverpool team le pel le thei tur po hian in rin tok na lian tak kan nei bok kumin season big hi tum dang a in ahar ma amai ro chu ahar kuma hian no moi choi thei turin kan thatok anni Mikel Arteta hi kan ring ma ani point min ring bok amirin na te hi ti lo cham kan du lawa Premier League no moi in kan changlet nge yang ti hin Declan Rice suan asoi Declan Rice sa thu soi hi kan pom zong ani ve hlomem le Liverpool le pelin Arsenal team hi an champion thei in kan ringhem football khel acho san no managing lama hlo cham chiang mai Wayne Rooney point thuthar aron nei vele ta Real Madrid le Manchester City te in khel chungchang a thuthar aron nei vele ta Wayne Rooney chuan
Manchester City chu aron diriam angreng khop mai Rooney chon soin Real Madrid team khan defender nei lovin an khel ani deuh ber maya khain khel te kha han thlir le ta ula khain khela Real Madrid lar hnunga ding te kha en te u an phuat chop ve khop maya an senior player le ton hriat nei thate an chhor theilova an ni po hi hliamin ati boina sa hle an ni chuti chungchon an seloti khan soisel engma anei lova anei sa angte phuat chop takin aron din tira ne na po achan pui tamai tho ani kha amai ro chu atung pui ta kha han en vele taila anni khan defender an nei lo thu soima se bench lama po defender la khelo an la thu thei alom chu wangchon anni lam hian soisel tur an nei lova in liam hi chuan lam atling lo ti hin Wayne Rooney chon Manchester City hi akap zau mai Vinicius Junior point thu thar aron nei vele ta Brazil forward chon Manchester City an ne nuwa khan media ten an kom na Real Madrid team tang contract azi arin thu asoi hemi chungchang hi media ten an zota Vinicius Junior chon he mun hi nuam kati emma contract har chungchang apo in biak na kan kalpui mek anni he muna hian hun rei tak om ka duwa Real Madrid history chuang vereng to tura om ka du pialama he team hi hlotlin na tam tak chan puya Real Madrid player om to zinga athaber ni po ka du anni chumi ka ti theina tur chon he tlap tan hen rei tak ka khel angai to na tuna tanga rei lote engkim hi kan ti chiang thein karing ti hin Vinicius Junior chuan asoi Vini hi tun naya Saudi Pro League apan don nin thom aleng na sakhop maya asoi dana tang ero hi chon achu arinom lo hle Liverpool lampoin antlar malam thom chak an tum na konga mithar an sengnu theidon ni in alangta team tok lamin atarlan dana French League 1 club ni stana khel mek Mohamed Ali cho chu an senglu theidon ta ni in alanga Ali cho sengnu tur hian club pani te hian inrem na po an nei nai to ni tarlan ani bok Ali cho mana hian Liverpool lam hian $1 somni vel an seng tura tarlan anni Mohamed Ali cho hian season kalmek amang chelo khop maya ni stan hian gol nga khung to in midang gol khung tur siam sakpo trumthum anei to anni Chelsea lampoin defender thar senglu antum na konga Atletico Madrid atrai Pablo Barrios chu senglu antum ngei thu tarlan ani vele ta Barrios senglu tur hian Chelsea lam hian amana po Euro makta doi somsari vel chu the chu antum don ni tarlan anni Barrios se kumno pangte ni ma se tun din huna Atletico Madrid ta na mitrang kai tak ani towa ache thate ma wangin Chelsea lam mi thia tlung hle ni turangai anni kumsom ni pakhat mi mana hian Euro makta doi somsari the chu anin huam thu an soi ta hem maya an sengnu thei mai rin na te po alian chho tran ta hle El National News lamin atarlan dana English Premier League club Newcastle United striker Alexander Isak poin English Premier League chu kalsanin Barcelona chu apan don a ang chho ta khop maya El National News lam hian atarlan dana chuan Alexander Isak hian English Premier League club Chelsea le Arsenal te chu nolin Spanish La Liga club Barcelona hi athlang don ni tarlan ania mimal in rem na po nei pui apoi tilo ni in antarlang nge Isak hian season kalmek amang tha khop maya English Premier League striker zinga chon ache thaber te po ani hial ome hemi wang hian tu hnaya du tu an nga khop maya Newcastle United lampo hian an so tir nge te po arinom chho tran to hle Barcelona lama kan mu thut ring chin phot mayang o Ballon d'Or an sem chole tur chungchang point boruak anei chole tran ta khop maya hemi chungchang a hen ni zan lama khan Thierry Henry Jamie Carragher le Mika Richard te point thu thar an ron neya Ballon d'Or dong tura an rin te an ron soi Jamie Carragher chon soi ma saberin tun din huna alandana chon Mohamed Salah din mun hi atha khop maya ani hi Ballon d'Or dong thei tura vote musang thei ber tura kangai ti hin asoi Thierry Henry point ron soi vele hin Henry chuan keipo Jamie Carragher a soidan hi kapom zong tak ania thil thlengte clear chhozel ila tun din huna chon Salah din hun atha le ti hin asoi Mika Richard tangai dane ro adang thunga City tana loin lan to hi chuan Salah hi che thaviau ma se
tundin hmuna chan Vinicius Junior khan phak tur anomin ka hrelo tiin a sei vele khau mai tu soi hinge dikzoka kan rin le Vinicius Junior le Mohamed Salah te hi Ballon d'Or dong tura inelber anni kan ringem le Liverpool forward chuak mai turanga mediaten an soina sat mai Luis Diaz po a chualo rin na alien chho vele tranta nizan na makan English news ten an tarlan dana Liverpool lam hian an forward Luis Diaz he contract har je pui an tum thu tarlan ania Liverpool lam hian an hlotlin no chan chuatira ro an poi ti don lo ni tarlan ani thung tundin hmuna Luis Diaz he Saudi Pro League mai ba ka Paris Saint-Germain ten senglo tumin tran an lamek UEFA Champions League ka Vinicius Junior an goal khat assist anei khan record tharo pui tak alo siam ro maya knockout stage b ka midang goal khong tur siam sak tum som pathum anei na ania Lionel Messi tum som pani knockout stage sa midang goal khong tur siam sak record alo nei to chu Vinicius Junior hian ron khumin goal som pathum knockout stage sa midang goal khong tur siam sak anei ta anni kumsom ni palimi hian record thar siam dang po aneya midang goal khong tur siam sak thei tura tum som pathum anei nan hian game som nga bak amamo lafa midang goal khong tur siam sak nei tam tura game amo tlember ani suita anni season kalme ka ache chelem lova Ballon d'Or kan ti angte FIFA award kan han ti ang chi te hi adong le main kan ring hlomem Barcelona lam point thu thar lo mom hre tur an nei chho tran ta nizan lama khan an forward Robert Lewandowski chu contract har an je pui thei don niin alangta season khadai an nena cham tura contract je pui tura anin rem pui thu an soi Robert Lewandowski hian season kalmek amang tha khop maya kumsam thum paruka upani to ma se Barcelona tan hian tum samthum pathum in learning goal samthum pahat akhung ting le der towa Police forward hi akum anga NC anilo top mai a record hi pui tak ani Arsenal lampoin an tlar malam thuam chak an tum na konga Lautaro Martinez su senglu an tum nge thu Italian news sa chuan an tar langa aman atan po hian ahma an lo sai to angza chu the chu an tum tur thu an soi Arsenal lam hian tlar ma an mamo na asang khop maya Lautaro Martinez an senglu theini chon an boina hi chu an ching fel mai thei turangai ani Manchester United lampoin thu thar lo mam hria tur an nei thei do ni hin alanga team tok namin atarlan dana jo cancelo chuan United team hi zom apoiti lo thu asoita ni hin alanga United lampo hian City team tana loin lanto cancelo mana hian Euro mak te doi somni vel the chu anin huam chon an senglu thei mai arinom chuti rolin jo cancelo hi atui tlalo thin khop maya City team a Pep Guardiola noya atui tlalava Bayern Munich le Barcelona apan nuwa po atui tlalo zui le bok tuna Al Hilal team tan ain lan meka Al Hilal team nuam ati lo thu le chu adu thu asoi le der to maya United team hi panta se hun rei lo te chuin a hlim lo thu asoi vele main kan ring hlomem le Liverpool team ina senglu antum mek Gerard Bowen chungchanga David Moyes po aron tong chuaka West Ham team lo enko to tu pumoi te chuan Gerard Bowen hi theina sang tak nei ania Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te wanglai ang mai khanin tun din huna hian a thatok ani a khelna hmunin azir lo wanga thalo anga langmai ania heti chungpo hian a record te clear le ta ula pui tak ani Premier League bi ka chun ani hi a thaber te zingami ania club lian zo khen senglut se aro pui zual nge in karing ti in David Moyes chon Gerard Bowen a chungchang hi asoi Jamie Carragher point Liverpool team chungchanga angai dan aron sei vele ta Jamie Carragher chon Liverpool team hi FA Cup lama Plymouth ne lovin tlama se tun din huna hian din hun thataka anla ding tathowa kumin bi ka hian in chiang taka ka soi thei chu Liverpool team hian trophy pani tal an choi don ti hi anni Carabao Cup hi an choi ngei karinga FA Cup chu thilpoi anilem lo ti hin asaya Premier League le Carabao Cup champion no moi an choi ngei arin thu asoi hei mai bak en Carragher chon soi zoi zelin UEFA Champions League ka po adin mun thaber chu an ni thawa kumin bi ka hin Liverpool team hian trophy pani tal chu an choi don ti hi chiang takin ka soi thei ti hin asoi
English Premier League club Arsenal lampoin thulomom lo hria tur an nei vele tatlat maya tlarmalam an nei thatto lo te reng nen Gabriel Jesus ti lava an nei chun Kai Havertz chuni zan lama han training na ain hliam thu puan ania Dubai lama training camp an nei na akai zatha atina lau maya season la zong achunulam hi chu ain lan thei to lo tur thu tarlan ani Arsenal team tan chon thilpoi tak ani arin oma an player no pangjok te an chhor angai arinom transfer line an singnut man box si lova Arsenal team tal boy thena chance asang chhota khop mai Jose Mourinho po angayom vele ta khop maya Icardian tu naya trabreng mai tia asoi chungchanga Jose Mourinho churon tong chuakin athil soite hi kai chon chan let katum velem lova football ka jin kongte min han chui let sakta ula kum somni panga chuin trophy somni paruk ka choi theya chumi wang chon the special one po ka inti hial anne ka record te hi ke point ro pui ka ti ma in chuan na thampo atling ve anne amai ro chu Icardian min ron ti le dan hi chan let katum lova achan chu ani hi mero pui tak ani ya achung chang soi thei tur hen engma ti thei ka nei ve lo anne ke aya ro pui dai ani ya greatest of all time ani ti kan theu ani lom ni ti in Mourinho chuan asoi omje hi chu kan thiam tlangin arin oma Icardi football azin konga achet boy ziele aro pui zui lem lo zia te po kan tlangin arin oma Mourinho hian akable zau ti nani ber mai chu ole hati chin hatun rumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut sak thinen chunga lom thu ka sei tak meu anni thu thar ngai nom tak te nen mu chhaule zel kan tumanga ka channel te po min lo ngai lut sak zelula kalom le donani